يسول هو سوق يسول غاس تلقيت-لنا تلقيت الميكرو صور يلي تلقيت يسوي جي اس كا تلقيت يسوغ كلاس نوعا حاشا تشتري غير تشتري باش تنسقر شكرا توفد لو كرا يسلم ويغني وضرب كان ما يتفوت الصوت وقيلا خير من اللي الصوت الديت ولا الوتيد كان ما يتفوت الصوت اكيد تلقى يخطر شبيك ربي إلا كرا وابل دوايا الوتيد لو سون اسكو سي بون فوالا ما إلا وامك اوكي بور لو سون كلمة مريم كلمة سي اوكي بور لو سون دونك نعاود نسلط يدو غنغورون كما تلوث كان يسلم غاف يديتي لكن غورنا ديسيزيون ديالهم تموت القبائل أو كي يعني هذا تلوث غاف القديشات لدغا تربعت يلفظيني لدى القبائل سبورتيف اي برو جي اس كا تاعتي كان عيناني ماشي سوكرا سي اون ميسيون كونسو pour les supporters de la GSK, c'est pour leur permettre de s'exprimer. Les supporters de la GSK, هذا تقارن الرئيس غفاين يشوف التربع تنسن لكن تصابوسي عزت يعني بور سورغانيزي باش نورغانيزي لي مانسن هاد فكرتيش في وين العالي يسين هاد عيونن في تربع تنسن ماشي ما تصغبن تعيونن دونك دوكي لو برانسيب ما يعني أفيد نسمكتين يفكر الرياضة نقدم بلد بلان الدنيوي ديزيدي أنا عطار أفد نصحاب مش مدل عريفنت وفد فكي ما أفد تنسيون تاع المصدوين دو مومون لا جي اس كان ما هاد سابو لي زانتيريسي أدخل من يسن وكيد لو برانسيب دونك او ديرني يمارد كريتيكي تيش كتفكر لي زارغيومون اللي مدبرون لا جي اس كان وبيجي تسمح السنة خاطر دو الصواب تيش كتفكر الصواب ديال العالية سنو هادو الاثنين دول مبرد الصواب لما هاد المثنين راكن يقتل الناس سنوفا دوك ماشي اليوم ماشي سنات لما هاد كل وين سي لوكازيون هاد تسمك فيهم تسرم الأولاد غير ثلوفان أكلية من لا جي اس كا دونك السكينة شفا النووية يسال تم زواروت تم بذكي مساكيني إلا تحلى ديوت تميليث ديال لا جي اس كا أو لونطونت دا تسقارن أوزفون إصال الأسبوع يتابع لا جي اس كا سين يسويين غير ولاش يسويين اللي ما كايناش اكو النزله كيملي ذاكينو كان الصالحين تاع عبد السلام شريفه تيزيبو علي سويا ديراتنين العرفين الرايح رايح سوتفين لوسيف طفني بنوح وكويا نظن تشمل مع تثني ليكيب دوطري تيشمل غير دي لا بروميير ميطون دونك كان من بعد يسمعون بويد ايدي كان الى دوزيام ميطون لكن تضرب اليوت اللي في ديالنا او يكلو دونك جنرال لا يمغناسن لا لي سوبورتور هذيك شويه الوالين تيملي تاكينيو دونك فوالا bon résultat pour la GSK bon résultat يعني يتابعتو أوزفون يخدمن سين يسويين كان الولاش الوقت ديال مولوديان تاع ثلاثة يسويين السنين إعداد دونك فوالا دوكيني بوتيتر يبغى دراوي فلاس أكاديم دسمكتيم ودسمكتيتورا باش يتراجعو لا جي اس كا أساس السبت 3 نوفمبر أكيد 23 نوفمبر لا جي اس كا أتلعب نتسات لا جي اس اس لا جوناس الثورة غير في 6 مدينة قلنا له 2 نوفمبر
معنا يعني avec له واحد كارنال لي سوبورتور نعيا ويكرو يكيدو مازال يعني لا يتميز كونتر نسيو لا تريزيام جورني لا تريزيام جورني واخدها يعني avec له يعني فوتنا اللي له نعرفش جيسكا اي كي بلوس الشده اللي دايره اسمي التمييز كونتر الساعه تسولي الصوتي ودل خاطر كيسيناونا لو فون ما فرابي لا فيفر ما شتي يظني زمان يولي راح لفرنسا يكتب واخا يكتب طفرات يكتب طفرات واش يسيدي يوتيو بحرين توعي ثولهم يكتب لو فون ما فرابي لا فيفر ما اشتي لكن يصبر يظني ودا يفهم ودا ياخذ بالك الويل يظني باش الدناوين كرام تمثال دونك فوالا ومن بعد تسدو التمليليت تم فراد سينيغال جياسكا او ديتا كلوب الكونغو اللي تسدو سنة 29 لكن نظم مع كان لومولوغاسيون كانت دارزو يوث ستاموت يوث لا كوميسيون لاكاف تولي ان ومنزل نوفمبر معهد تشكل لومولوغاسيون خاطر مولاش داوبن اخرى على شهور خاطر عندنا 5 جويلية باين هذه شني لي طراو تورا دونك الجماهير تلعب لا جي اس كاديس عندها تلعب ليهم لي زوتر ستاد لا كابيتال ils sont pas homologués وصيفط لنا مساعدة لومولوغاسيون لا كاف يعني ماشي لا جي اس كيسعى الحق باش هذا تدوموندي دونك المواجهة يولعو في القرآن إما عاد دايما يجن لا جي اس كا اتسرزوم إما تاع الصيف باسكو الستاد لي اومولوغي او لا لو ستاد لقسنطينة دونك سي ان فري بروبليم اون في فوالا دونك فوالا الناس ادنوا على الساكنين بالك يعني في لي ديبا لا كيستيون برينسيبال بو الساكنين سي لي ديبا لا اصحاب الشلوفه ديال لي زيميسيون لي بلاطو امشي السوالف نكونوا باش الديبا العالي باسكو ضروري لي ديبا كتولى السي عندنا التلفزيون الراديو خداش الجو راديو داير زعيبود ولا ساعتين ولا 7 ساعتين ولا يعني موسونين ولا دوك البلاطونين انت ومن بعد سد الديراباج تزيد التمرين والكافي والخطيره والبوا ويجرح اسكو الوكيل غان اذا ناس الوكيل غان الديما بالفغي ما تشكل دونك بوزي لا كيستيون باش يسوالين لي ديبا كي لا قضيه لي ديبا باش ولا نسمعوا لا جي اس كا لا تاع النيرون دي لي ديبا رديين دونك ما تزمرم هذا دويم غفايكي فوالا الوكيلين يبغى هذا داوي في الناس نفتح الميكرو كاع تورا نورمالمون يفتح ما يفتح تزمرم انا تسولم مولاش هكا دونك باش يتراجعوا لا جي اس كا ولا طوندو ديسي الوضع ما يفضل ديالو غاف كيمين غاف الديبا بسلام ومبدل سمير أزول سمير أزول الدموحان لا سلامك سمير صباح لا سلامك يركز لا لا تهني ربي ما يكشني لاباس صباح واش كاين والله الحمد لله الدموحان والفلا كيكشني صباح صافا نعاود لو فون ما فرابي لا فيفر ماش خاطرني الدموحان ذاك اللي يختارني مغارن بيقرب ولا ما تغافضش كيف يغافر خاصك لقيت تجي ضاغ يوم ينقي معنا انه غلا لزم يوم اللي تقضي من سولاجي يسنت ارواحنا لنا صح اديو
هذه وربي يشفى لو كان القروبه هي قالت لي ضد محمد ذاك اللي هي ذاك خاصة غنجاو الثمن تاعها تحلوض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. هذاك الصبر احقر بر الحمد لله هدا محمد انا كدا محمد تلقى ما تسمح ضيا اكيد حكاو يوث تمشاهد تلقى تخفيف عندك بيان سور افيك بليزير افيك بليزير. هذا رحمه ربي يودينا العوامه الا هي الشيخ الجامع ستادير لا تراديسيونيل الشيخ الجامع يدفغن في معمر ماشي كلام الانستيتيو روح يا زمان زيد يا زمان شيخ الجامع مي سعد ميس ستادير بوين افريديس يكشم لونيفرسيتي لا في لي زيتيد سوبيريور سيدي دونك ستادير سور لو بلان بالك كاراد ذا ميسني قال لي كارادي ولا بابا سميه يبغى الدواس شاك شهور شاك الجمعه يتحلل بابا سميه سي بارا بابا نجي انا كذا كاد يخل من دارس الجامع بابا سميه قراص الجامع شفاك الجمعه سيني بابا كذا كاد يخل من دارس بابا سميه قراص مي مازال يبضي يبواس حرصيتها كني نسمين يا سميه يا ساقول راك شاد يخل من دارس الور يولد النسمي غادي يخدم الدرس ترى ما سور لو بلان انتيليكتويال ستادير ذا ميسمي دي ساكن بوكو بليس دانفورماسيون ولا بابا سميه اي مالوروزمون الغاشيان ستادير لزيتي با ساتيسفي نمشي كنا كثورة ديكوتين خاقن من الماي فاك الدرس ني اسمي ديك شمن بون فوق تظليتني كشم بابا سميه انت ميسني ساخان بغا لنا سمي سنين يا سبب عك سقسير الناس بابا سني انا امامي الناس خضر فورنا ساقي وانا كاينين غمشاي الدار سي دو بيغ فاشو الهضره ستادير افيك النيفو بارابور بابا سني الناس مي لغاشي لزيتي با ساتيسفي الناس ولا فندق قلت في ناس كشينا شحال ياكي كان كاكيتينا تينا تفلح ديالنا الغاشا كنت كنا يطمزو الناس مي غاكميه الناس بابا سني غميس الناس اللي غاكميه القرايه تبعي تسر تمضي ضد محمد أميك القرايه تبعي تسر وي صح بارك الله فيك دونك ولا قليل ضد محمد تهذوغ يموسوني لكس جوار جياستا يرفض مالوريزمون سوفيس devant un monument de football زات عبود يشبه ضربي قدام واحد الموسونين لوري دي اوليو هذا يرفض الصوتيس هذا يرفض اخر من نيفو لهضوريس اولي ورده كي قدام واحد دنجن كنا نغيويه كيف بالك ربي وكاعين ربي جماعي تنمرتك السبب رحم والديك صحيت قدام واحد سبا رياليتي اذا نقدر اذا قدرت تسير نقدر كيف نقولي لي الحال فوالا ماشي سين الزول دا محمد لا سلام السلام ابريد عقل ضيد مليح صافا لاباس الحمد لله يخلوك صافا والله صافا الحمد لله الحمد لله يا ربي هسه كيف والله هذا شو انا كنا قلق كم سميت زد في اللي كي كان والله الله العظيم اخلاق كم سميت الا وثفنا خطا هاي يا الا لا ننسى وي يوم تطاس هاي بدا يعني ظلي لا بروميير فوا يغوث يوثيك لا جورني بريسك توت لا جورني ومن بعد تلحقي في الهواء بصح مازال شويه مازال ابسوليومون خلايا كني دوالا سي كابارامون تقمض داك كي تيتر ليميسيون في اكوا سيرف لي ديبا فوالا اكوا سيرف ما الا هذا نصرح لي ديبا ودي الكذب ودي جبد قديمني في لي بتي كو ما صحنا خاطر اين حضرني القهوي راه تساوينا لي ديبا على التلفزيون اسكو هذا هو كي الديبا هو كي هذاك Voilà, exactement. L'équipe va définir des débuts. Le débat, il reflète le niveau du débat, il reflète le niveau des personnes qui participent au débat.
ثورة كتشيني بلوس تاوذ اللعيبه هذيك فاهماني حذقا يكسى النيفو بلوس طون ديبا سوغا فركتويو يسعى النيفو تفغضس لي كونكلوزيون تسمى جاك فوا تاوذ دي جون كي اصلا داني لو ديبا يسار كوا il faut argumenter pour débattre il faut argumenter ثورة زعما انا كاين هاد روحها زعما غتهضر 5 سوايع 6 سوايع بوريا بوريا ثورة كل يوم ديني كيكي صونافي ني غير الحاجه مي افيك لي زارغمون ماشي كل يوم ديك الضقايط ثورة كتشيني يونو كيخلص رانا غيون كيكي ماشي تروح ذات تصديكس كتشيني دا محمد باغ اكزومبل كتشيني نقلي كي دا جورناليست اسكو كنت جانا تكشمض اور السطاد ني غتصل tu vas pas faire une émission pour dire n'importe quoi في الليل c'est la déontologie كني سينا داني وين كني سنان سقارن الحرمان لا بروفيسيونيل كتشيني تي جورناليست نوز هذا شي خدمات سي ميم مي تصاد لي بروبليم il faut être objectif باش تيني روايه اقليد خيرك يفرق كتشيني بالك تحق رضيين من كاينين اكيد دوثاغ ني اكيد كريتيكي الحق سلي بروف سواكي ماشي كان هضرغ خاطش شو دي تعجب دار هضرغ جدي نيمبورت كوا ايتو وضع كان ديني ان سول بوا يعني كاينين je lance une question et je vais répondre. Les supporters de JSK, c'est le 94 jusqu'en 2019 à 2020. La JSK a gagné combien de titres de champion d'Algérie, combien de coupes d'Algérie? C'est la réponse. En 25 ans, on a gagné 4 championnats. On a gagné 2 coupes d'Algérie. Donc, ياك ويكي دي عدان ياك لي جوار سي 94 مات 2019 يهو سنلعبن 6 موا ني غلعبن 10 سنين وسعنا لها البالماريس يقسع ديال المولود وحده سي لا غاني بلوس دو لا موتي دي تيتر لا جي اس كا كي سون 27 مي سي لا غاني 14 ماني 15 pour n'importe qui adini j'ai donné à la JSK il doit avoir honte de dire j'ai donné à la JSK ZETS. إني كان أسد وي يعيبون ويغلي طارا ما يقبل هذه خدمة ديبا avec des invités peut-être organiser normalement il doit savoir il va débattre ومن بعد نسال اسكو ما عرض كي كان ميديا صراحه كانت تفرض الزوني كديكيرو كدوقاره وتوزع المسد ويغلي طارا كي الكبار نسال يغنيهم نتسا على باز يناياك جو فيان بور ان دروا كمي قارن فوالا دونك بوناس لي جون ا ديباتر نورمالمون زري غاره بالك نتا غني parce qu'il avait rien se reprocher c'est pour cela il a accepté de venir aussi hein توريختيني مثل الطريان تروبروشي وتسوق الضارات تقابل الغاشي سي بو بالك داني سي بور سا il a accepté de répondre aux questions انا نتا يروح pour un droit de réponse il fait son droit de réponse il donne mais il n'est pas obligé de répondre peut-être des attaques, des suggestions, c'est ça, de poser la question, sinon, qui vient pour ça, ça s'arrête là. Il ne vient pas pour le débat. Surtout, pour débattre, il faut être deux. Il a des idées. الديباتين سو ديزيدي وجبنا لنا تقصير نزيد انوي يخدم انت انوي يبان ثا انوي يزنزن ثا انوي يخدم انت سي دي ديتاي تنجمع سي با لو ليو كاين امون سي با لو ليو باش انت تهضر كاين سانسيرمون كاين ديجا لو ديباني جو لو تروف سانسيرمون يا كاين ديغران جو لو تروف nul et ridicule
et je pèse mes mots, nul et ridicule. Thura يعني نتسا il a le droit de réponse Ninines, il l'a fait, mais la façon comment les questions elles étaient parlées avec des gens qui sont même pas bien informés. اللي خركني les questions c'est du n'importe quoi كيكي سلام باللي ذي القهوه داك كيكي. Je te donne un exemple. خاطر شفتو راه ليميسيون الغاشيه كوالنس يونيس ديبوزي لي كيستيون في ماريك ينيس ماريك نسنيا كيسا رايح اوتون كو جوار نتي الماناجر نينس. Il y a des rumeurs qui circulent des lifages de Facebook dont les administrateurs ils étaient présents des débats que la plupart sont des administrateurs les pages Facebook pour qu'on soit clair. هنا قارن باللي اوقاسي لان ياك تيزيبوا عليه لي جوار ماريك ils ont propagé les rumeurs qui on a posé la question qui c'est comme des rumeurs qui on زراره on vient on les pose et puis même si c'est leur manager je crois pas que c'est vraiment une question fondamentale de devenir la GIAS. Après les questions finales on va se marier avec tout mon respect que j'ai à moussonner les anciens joueurs à des roches des plateaux noirs à la vidéo même les termes même les termes chez les termes الهضره اسيني جيتو تقنبروا بلي contrats publicitaires même الهضره c'est pas des paroles à dire dans un studio كني سمحي يعني بالك غلط بالك مي كي كتوالي tu accuses quelqu'un qui a fait l'histoire de la JSK qu'on le veut ou non. Iboud il a joué que pour la JSK il a gagné plus de la moitié des titres et ça mais c'est que la JSK absolument dommage les Africains en général c'est pas les Africains on a le devoir du respect de l'aîné. Exactement. Au-delà, il a pas respecté quand même. C'est l'aîné, c'est quelqu'un qui a l'expérience, il est posé, etc. Et il a tenu les mots provocateurs, soutien de Sidakine Inès. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je ne suis pas un hypocrite. Ça, c'est comme si suggère c'est un hypocrite. وبعد زيني يكون عيبود ومن بعد يجاو بسيط الناس يمكن يشوف با ميرسونير فوالا اكزاكتومون ومام عيبود سي دي ديراباج ولا قرادين بصح surtout pour une personne âgée بالك on peut dire sincèrement pour moi ça reste vraiment mon avis عيبود يسترد با ce niveau يصب ce niveau نسمي يروحوا ليميسيون. Mais qui n'a bon, c'est pas pour le décourager par rapport aux émissions, c'est normal. Les émissions, ils ont besoin de gens pour discuter. Mais dans les circonstances qui nous peut-être pour s'expliquer. يعني خدرنا حاجه النظام c'est toujours mon avis. ملال حتى دينير يعني كنقل هذا سيبورتور والله ملال كيما سنخت ما ملال في كاس نطاس القيمه لي سيبورتور في كاس نطاس القيمه زياده فين يستاهل داك الشيء دينير هكا avec tout mon respect pour tout le monde c'est mon avis كنقل هذا سيبورتور لا ديريكسيون والله ما سنا ولا ديوان mais pour moi il aura donné beaucoup d'importance plus qu'il faut Fourektina doit être un président pendant 25 ans. Il n'a jamais parlé aux supporters. Il y a que Sousman, les anciens joueurs Sousman, ils ont des rêves. Il y a des nouveaux présidents dans même pas 2 ans, on va dire 2 ans. Il y a que vous avez critiqué, il y a des joueurs chaud. Il y a des joueurs chaud. On doit comprendre la politique du football actuel. مثوالات كتشيني ياك لي كلوب au monde même Real Madrid Chelsea elle a laissé partir son meilleur joueur on l'a vendu ils ont vendu Hazard pourquoi reprocher Amlad et واش تصلح هذا يشتي mais c'est ça la vie d'un club c'est ça un projet tu peux pas garder un joueur نزرعو كما كيهضروا ديال الجزائر joueur يزرع باللي c'est sa chance de faire الجزائر pourquoi retenir une année de plus? Pourquoi
Pourquoi? Pour perdre de l'argent. Il y a des choses, même les supporters هكا كاين اللي تيدينا يون فريد يوني كاين لي سوبورتر واخا يحاسب نكون نتحاسب نكون واخا يحاسب. Il faut être logique et suivre dans la logique. Il est qui توالد par exemple l'USMA par exemple je donne l'exemple l'USMA شحال لي جوار يسني روحن les dernières années كي لي جوار يفانسي اور لورو اي كوم سي جانتني يروح مباطل درفلو يروح باطل عبد الله يروح باطل فرحات يروح باطل. Il y a parfois un rôle négatif les supporters. عند الصوالون تديكوراجي لي جوار ود كان هذا يروح كنا يولي الصان فابا الحاله ما كيتقدر لي سوبورتور دو هذاك بعد il va chercher par tous les moyens de dire. Donc il a les supporters elles sont un rôle positif envers les dirigeants les dirigeants يروح الديريجون تسزل صحتهم pour régler des problèmes pour وبعد les supporters la première défaite الصقريه الاول un joueur dernier يستدي نكون كيدير الحقيقه سالم نكوني بوتيتر نكون متسوالي مالا نكوني نسوالي دينا التيران نسوالي نمشي نلعب لي جوار ما لعب ما فك سورتو لا بارتي سفينا غير نسيلي غير في السن نمشي بالطرق نسيدي داينا داكوي حنا هذا السينما ذاك لا سي فريمون سي انفيرنال سي ان فري طرافاي زريض ولي سالي الباطيمات تخدمنا لها. Ils font un travail colossal pour faire le spectacle bien. Attention, سنين ما يسهل لعبوا بالون كذاك. C'est vraiment دايرين شوالي. لا بريسيون كشتيني ما تكشمو دور ستاد 90 مينوت اكيد تتسلاقى فهمتوا يونس تسب بني ماس يونس تسب بني يونس تسب ابن عمي انا كي قال بنادم كيسيبورتيني كنشتكي 90 مينوت يرني لا قاذيله وما يلي لادفيرسير ياك معليش دي فوا لي سيبورتير نيني اكيد رقمن وزمير دارا الله غالب اتوالد دي كلوب par exemple l'annuali des clubs comment ils gèrent كشتينا توالد par exemple الملالي on prend l'exemple de الملالي qui est venu à Angers l'année dernière يروح de Parado pourtant Parado il forme bien et tout الملالي quasiment l'année dernière il n'a rien joué نتا Angers il n'a rien joué صدق شو لعب الجانت il s'est adapté l'année كيف انا يلعب تماركي نكونوا نسينا راه كيدير الجزائر اجوار مدياس الى قال يلعب الى قات لي بلير اثليبيري لا خاك تقصدني تحكاوينا الى يجيون يقعد يكريو وبعد يبود شي طاح كاوينا الحشيش العالي وكيتي في كاس ومن بعد يخزر تروح بوضس ما يرنا كان خطاي مش بالي يتمارا كيلكو كيلو زايدو الهرا ايوا يشكل طاح هذا يشوف بعت لي هذا هو جوال ثلاثه اللي بالطب لكن يعني اللي بيان التصوير اذا يضم معنا ديال كاين قد يسوي لي بيت لا يفو دي جوست حاجه هذا سيزراس دا جواره كاين طوبان جي فيو دي جون سي دو لا ميشونستي غراتويت c'est de la méchanceté gratuite. Le joueur, il s'est blessé en 2018, معليش, ça arrive à tout le monde. Le joueur, il a repris, il a amené cette équipe de Nîmes, ou le Vili bien ثاني نحبس الشامبيونات وقيلا 6000 l'année dernière نغدا شو وزرانا اصلا est-ce qu'ils vont reprendre نغالا. Ils disent qu'ils vont reprendre dès janvier, mais ils sont pas sûrs. كان l'autorisation les joueurs لنا سنوينك بغانا يروح سيدي بيا يروح وتغميان وينك بغانا يروح هذا يروح ذا شو ولاش لي ترونسفير اونتر كلوب ليبيا سي بور سي يروحوا للجزائر كرا لعيب هذاك قارني لي بليسي سي في ليبيري سي الكلوب نينس خاطش بليسي سي لا ميشونستي غراتويت ودو بوينا راه خبير سي لا ميشونستي غراتويت اش نيني الله يهدينا وصاي
تنميرتك السليم صحيتي هكا على بروشين ان شاء الله. صحة في الامان. صحة في الامان. ميرسي سليم غادي يسولن أصور وين ما تبغى نداوي الموال في العاطفة نصر أزولا نصر الزولة دمعة سعيد أمشي سيدي صافا صافا الحمد لله كانوا لاباس والله صافا الحمد لله أثا يحمل دابا تاكي enfin on a essayé de الفالنسا ده شو يلاق لي زيميسيون تلفزيون وين ما يخلي لي بلاطو هكا كاين دا شي رول نسن دا شو يلاق يدير اسكو سي بور لي انفيكتيف non c'est pour donner des idées pour échanger pour voilà pour avancer voilà donc خاطر من ولا الكامبيون اللي يضرب يجو راديو نير ولا عيبو دوك الموسيقى يتشم بوي راسن سيارة وين اما الفون ديسيلا ويا فوالا نورمال لا شي دوا تقدر ريبوندر لا بروميير كيستيون de Matt Saïd. La solution, on lâche les compétences de Matt Saïd ou tu peux rien faire. C'est simple. Ou lâche les compétences. C'est des amateurs. Des chaînes sans exception. وينك بغينا ديوالي لا ديفيرونس سانسيرمون والله ما ساختني كي ندم مع نتاعي لا تيلي لي شانك ياك فوالا الله يروح ديوالي بيان سبور اون فرونسي لاناليز ابري ماتش امكي يا هذا هادي ولي لي زيميسيون هاكي تخدم عندها كاع دوالي النيفو دا شوت هذا هو الديفيرونس اوليو دوالي l'amateurisme qui gagne des championnats et gagne des championnats je pense à l'amateurisme qui gagne au niveau national les studios ياكي وكل راديو ياكي سي دي مليار وإلا قارت تشوف بلي سي دي مليار من البوبل سوا خدمن بور دوني ان نيفو يشبان واكي de l'argent du peuple هنا تكمل نيفو يشبان واكي هاد كان ان اكزومبل دابا نروح على سنين سيروميا ونروح على سيروميا سيدي عقيد الدراج زعما الجاليه هذاك كيبدا جري ديفياتي تاعنا لي بلاطو ولا النيفو الناس مكيه يروال فلاسن يروال دانسيات زعما جاليان سياكي مرسياكي كروح parce que tout simplement c'est les compétences c'est les compétences un gars les compétences vous pouvez rien faire اسند أنا نقدر نقرا سونيك ذا المولود pour mon analyse les missionnaires c'était pas brevet de المولود visé c'était pas la cible اللي انت c'est mal détourné وغلط من تاع la cible هكذا نعشوها ليستوار كي لي دوزاك جوالني لا جي اس كا بدانا الهضره في ملال ابري لي ديكلاراسيون لي ناس ديال ليميسيون مسنين ملال لي زونسيان لي زونسيان جوار راحوا حنا سادين لي ديبلوما ظهرنا او ليو تبارلي ça n'a pas plu à les anciens joueurs c'est qui mardi après les déclarations بالقايد après les déclarations موسوني ناس comment suite الناس اللي مثلا انت جيران دي جي اس كان تاعنا يبدا سينا l'émission de la radio NER موسوني voulait utiliser المولود contre ملال يبغى يستخدم هذه باسكو سكي باري لانتي بروبليم هكاك لادمينستراسيون عيب وداك لادمينستراسيون لا جي اس كا يبغى يستخدم كان يدير بريزيدون لا جي اس كا ولا ديريكسيون الناس تاعنا الناس كيتقدموا غير سوفا ايوا ابري دابا سيري الصفر عيناني سينا شوف الخدمه هي التسويق يضحكوا تخسر
نعم. يول الوقت كي تيجي وزو alors il y a un établissement culturel qui s'appelle Smith تعاونوا باش يخدم un bulletin d'information ومن بعد يولي دانا باش un journaliste كامل كيني يكره الديريكتور تعاونوا l'établissement ماشي الديريكتور غير l'établissement je veux l'idée يخدم un bulletin d'information c'est quelque chose de nouveau en matière de communication. يتولي لي يكتب يقارد ينادى كي تعاون ولا نشوف تخدموا ولا عرفتي طب ملي بغا تعاون يا سولات انت عاد فيها تعاون صغير ومن بعد روح الزمان تقول وفيها تسينا بوستوا كجميمات في عديد بون كي من بعد بور دي ريزون روح على الجزائر هنا تاكويت وفي عديد الناس يقول في تعاون ناس هذا تيضربني مي بور اسكي مو بوس هذا ديني هكا بلا ما يصلح هذا يديني نشوف التعاون فلان سي صا لا واش دخل هكا نقاص تعرف وكوا صار كاع دونك دينا نصوب لي الحوايج كاينين ولا قرا ديالي دابا ساعتي سي لا ميم شوز يقدران الناس موسوني داشو كيبغي الناس تقصد حناشي ناس تزرف تقصد حناشي ناس نورمالمون داك الشيء هو بريزيدون لاجياسكا ويقدروا حنا ذا انفيستين الناس دا المولود ها الهضره كيدنا ثور الناس واش دخلك داشو يمكن معرك من الله دينا موسوني كوم في ثاني سوا شي يوث دا المولود غادي يوثيس ملال ورث الطيفاره دا المولود يرزن وماشي كومام العظم وسكل خضاره وثيا جيفارا الحال بغاش في داز ليستوار سينا في بدا لا شوي با نيبوكري فوالا ديريكت مي كارد اللي وث دا المولود اللي يوثيس ملال ويوفى بالوستشاره ماشي ذاك الخط دينا ديتورني سينا شوي با نيبوكريت ابري دار مولود يرفا ونيج يشفض الهضره بوفري دا النيفو دا النيفو راه هذه هو لي سيفين نستو دابور كيني واش جو مو دوموند دا واحد سعيد كومون اون بيرسون هذه يهضر في لونترينور انت سيفين سي لي في كتهضر في لا جيستيون دون سيفي لي لا جيستيون لي في مي كيف كيدير سيفين ندى المولود ما يدير واحد ليميسيون اسرائيل سعدي مسيو سعدي لونترينور ريلاسيون تبقى دراس تنتيباجي والناس مي دون لا كاستيون دا المولود نيتي با فيزي بوينتي باسكو افون عرضت مسيو ملال ودير سميرو حراء ابري عرضت دا المولود انت موسوني لي بروفيت لوكازيون غاس يديروا حرام ملال توثق دا المولود كوم دا المولود اللي راه ديال بلاش دا موسوني اني شوي با نيبوكريت سيني في دا ليستوار باسكو بور ريغلي لي كونتينيز باسكو الناس الملال ويجي لي زونسيان جوار راح تسدم لي الدبلوم الناس تسمي مثال لي براكروازات قرا نخدم الناس وين يبغى نادي خدم راح هذه غرض يسد لي الدبلوم منين وثنيا جي انا تحاسي ليستوار ني تبغى الباركور ني بيرسون يهضر راه في ملال سينا كيهضرنا في ملال جوست ابري لي ديكلاراسيون الناس بدا الهضره في ملال لا وزرنا راه لا غرافيتي لي جوز تاكوزيون ناني دي فراب لي لا غراب هذا صح وين نقول الشمال الدومين كاين كويت لي بتيت كويت باش كان c'est-à-dire le vrai lorsqu'il y aura un débat il a qu'avec du débat jaillit la lumière il a fait un débat il a fait avec des idées avec des lumières avec fond il débat ماشي غير فكرت الغل والناس الزعاف وهنا فوالا روماركيت دام واحد الساعد دي لي زيميسيون والله العظيم لا فاين جاي بريباري لي ايميسيونيس ما يسيت في الطابله ما با ايميسيون روح مو لي بلاطو يجي روماركي لي بلاطو نسن
اتفضل كيك كان نقيت غير ما ولاش ما فيش تكنيك فيش لي دوني فيش لي ستاتيستيك ذات هذا قام القهوه يضع ناس هذا حكايه ساماليزي مي فو بريباري اون ايميسيون لي ستاتيستيك تبدا تهضر في لاجياسكا او لي ستاتيستيك نينك لي ستاتيستيك نينك لي ريزولطا لي فيكتوار لي ديفات الفينونسمون هذا الفينونسمون راح لاجياسكا ناس في لي فينونسمون نينك راح حاسبه يسد ماشي لا هضروا من برا راح لاجياسكا الناس في البيلون فينونسيين وانا نهضر في الناس هضر يتسلي شيف شحال اللي بارت شحال يتربح شحال يخسر ماشي يتقرضني اذا ثاني صوردي يتقرضني اذا ثاني صوردي روح لاجياسكا او لي بروفنينك يبريبار لي ميسيون نينك هذا واحد تساعد دي صا جات هذا الطابله فيديو قيمه اناليزي جو دوموند كاين هذا شو صدقوني فون جيستر كل الدوني يقروا هذا يهضر في لمسي هذا يهضر في جياسكا هذا يهضر في لمسي هذا يهضر في الشامبيونا اون فايز ذات سوتي ساعه ويزرع ميم با لا دانيير فايوني هضر في الشامبيونا ويزرع ميم با شحال لي بوين ساعه الكلوب ويزرع ميم با شحال لي بوين ساعه يهضر في جياسكا قال كاين ميسن جياسكا ويزرع ميم با شحال ساعه لي بوين مبني جياسكا بريبارتوار كي فيش تكنيك انا ساكتي داكي ما تيدغرض ولا شاد ما تساعدين ولاش النيو باش لا غالب لا نيقل ميرسي عبد الله فلا وناس كي سمحن كامبيا ميرسي دا ما تساعد بونسوار الو مساء الخير دا محمد انا سلامك حميد سي مونريال حميد تيلي موك صافا سلامك صافا صافا الحمد لله كاين نتفل نتفل لا سمير تلعب فيها مشي يساعد الولد كتلعب فيها مشي وي بصح لا وي نسعود الدف تمثل تاقنا ندير مولود عبود هكذا موسوني كاين اذا قصر المخشويه دار المولود نورمالمون الا قالوا كدي قيمه كديونا ما كي دي سنطابلها زيكي قاريون مثل ناس املال ديال البلاطو ناس المثل سيقال اسمي مهدان العرور القادي تشوسهم الساقيت يونا موسوني ذا شو يا درجة اسكا غيلعب 4 سنين غير مسكين اشو ثيكاكي يتسلس دي جي اسكا ناضا شو لي جوارا مي قاعدي نورمالمون لاعبين خلصنا تسمن الطفل كان يمكن نسن دا المول ديك الشم ديال لاعب نسن داكي صدمات شويه جا الجي اس كا وباين قلت حوايج علوك اول اجل حاله جي اس كا لا تونكيسينو كاين كيهضرونا كاين باقي والله دايني لها الملال ما اسم الله هاني اي خدام يسوس مكاني لهاد الجي اس كا ويا السوفان هذا رقمان نخدم له كلي وباقي ديال المول والله ما يوال ما ديك نبيو طابلات يونا مناجم تشكي يون النيفو نسن موسوني ذا شو تسمع دا جي اسكا تعجبها حميد إما ناخذ منها بلاطوات التلفزيون il y a pas de thème تولد نقولي تورا نخدم لو تيم لو ديبا فوالا فايد هو فايا سي كلير فاش فرد نتصور فاين ماشي روح حتى نهضر ماشي واحد كان وغان لي بلاطو تيلمون لا قالك غنا الريف نيمبورت كدير روح نهنو سنه النيفو هذا كومونتي نهضر هضرا ميما والي سقمن السنه جو روبروش ديريكتومون ميم لي بلاطو التلفزيون كاين لي زيميسيون إلا قدم يفرد دي باتي ما داوين يون داوين سي سبيسياليست سور كيلك شوز ما داوين يون يهضر باغ اكزومبل في لا جي اس كا سور ان سوجي كي كونسيرن لا جي اس كا مي هذه ديال الدومين دي ماشي في الدوكو تيقصد نزيك
ويا غير نضحكوا بصح نهضر كذب سي با سا لو ديبا نورمالمون كي اللي راكي تفهمها ما فهمتش ما يروح الدوله ديون ريسبونسابل لا جي اس كا بون اسبوزي دي كيستيون ليي لاكتيفيتي تشويع تاكيني لي وتجبد غير كنت يقضي فيه تاكي بصح ولا هذيك الدنيا les autres on a les plateaux pour régler leur contrat avec les autres ونسان مشكلات ديال ادياتك كدينا وينا موسوني يساد باش هادي يتملل سعيبود كاين قرا غاص الماتش يا يبود الا قرا دي قيمه اللعيبه هذا ميغاني ديال سنطابل اجا ماتش كيف لو نيفو اي كاين ما يسل داك ما سعيبود جي اس كا ماشي داك قد حوايج اكتوالمون غير نضمع نتساغ ايرفد جي اس كا اكتوالمون سيرفد تيرفد كان لوكازيون كاع كي ينرزن سورتي سواتا كوينا كان لا لا الكلالي الجواري قاعدين دي جي اس كا ما الا سم حسن عندنا جي اس كا زيتي بايي سي با بور لامور دو كلوب يلعبن دي جي اس كا زيتي بايي ما هدف نربط من كان ترانكيل الى قرا غادوثم هذوالين كان ما الا كلا ساعه ما كان سندي الفوتبول نلزا هذا كني درني ضح ماس من لا ناس نروح تغرم ما بغى ما تشرف من الفوتبول الجزائر ماشي اللي كريتيك هاك الميدنيض لي بلاطو هاك اللي هاكي كي ابليكي الا قادرين انت كتقاضي الا قادر لي ان تام الا قاد هضران الا قاد لي الفايده ما يكفو هذه سفيدي وشابه وهذه سفيدي ماشي باش نسل لي تلك ميغايل شوف راه تخدم ان توكا كاين نساء جيسبر دا المولود غادي يخدموا كي وكاهكي وكلي هذه هو اللي كان لانتيري لا جي اس كا مي لي فغا غادي يعاون غادي يخدم مع تاع لي جي اس كا توغال سمكانيس داكيز مع الغاسينير وكشي نتا الميرثيك ان شاء الله سكات توجور تالي وتبد ونحوج راينا كا يضرون كلي ميرسي بوكو احمد تنمير يعطيك الصحه على بروشين ان شاء الله حميد الدويدي مونريال يسوي رزقي لا سلامك يا رزقي يا رزقي لا سلامك سلامك السلام عليكم واش راك لاباس صافا لاباس شتي لا كما كيدن السنه كي كما كيدن الطف والله سدي ظليك اسني الهواء يقوم هذه يعدي والو ساعه لا كونيكسيون هيك خصنا غورك يقوم هذه يعدي اسني دي بيس اسني ذاك فورا كدي بيس لي باش كيتفهم اسني صافا ديك صافا كشتيني لاباس صافا ويد والله ويد شي هزار حق النيميروني قبل لك موصي واش النمرو النيميرو يبان هاكشي عايسي لا غاتي انو غير السجينا زيد انو غير السجينا ابعيبوت عيبوت ستم مسيو فاهمة ستم مسيو بغينا راه اسي فينس اثنو قم ستاتيفيزي وزو فاهمة ميسيونيك اش يلعب يلعب 4 سنين يسا سيفي كان كاين عيبو دا سيناوي دا سيفي سرسيت الطابله نقش عمتي دابا ويجيو ولاش الماكله قلت ميديو سامبلات ولاش الماكله عند هاتشان هو كاس الماكله امزيك فاهمة وريو دايما جياسكا ما يسعش طوح ندير للنيب الى هذا جياسكا دايما جياسكا فاهمة ام انت ام يونم دوكليس ولا يونم دوكليس كيف فاهمة نو دورا اشي هيك يا رزقي اما الموسوني اما وايضا نظن لي جوار سي فري عندنا لا جياسكا il a quand même une part يتسالس quand même indirectement parce que
يخدم يلعب نو كمان ماشي بوسوني ماشي يلعب رول إلا اش إلا برينسيبال بدا اش إلا بدا مي دا شو إلا كان دا شو كان لو ديراباج كي يدير فيربال جالس لعيب ودونات ولا غادي السيوط المهم ولكن تو الموند بو لو روبروشي اما الفغي العالي يلها العقل يلها الصواب هذا ما كان أثورا كي داك دينا يونو أثني كورايكي ثورا تسمني جياسكا ثوار دارهم كانيس تسمن لا سميت تسمن ثورا فاهمة وبغينا راني ياكا وبغينا راه راك توجور دي بروبلام هكا ذايا وكاس الماكلة ديسي 2 نوغار دارهم كان الناق فاهمة لي زاد بيرسنت توقاد الناق اوتوماتيكمون تسمن زايا ويجي وكا حملنا الخير جامع حملنا الخير فاهمة كان الدوني ميسيوني هذه هضر عيبوت عيبوت ستم مسيو عيبوت عيب فاهمة كان انا شدينا ولاد عيبوت يغلط وكان كاين والله ما روحها والله ما روحها والله ما صار نيفوينو ولا والله ما يغلط مالا يا اسمي مثني دي تجاوب والله ما يغلط اساسني من الناس رياليتي وليا سكريتيتي من راح تداوي من الدبلوم راح تصغر من راح تعاودها تبع كان هكا والله ما يغلط حق ربي ما يغلط يرحم بابك هذاك اسمه اسكامل تقلب واقيز نسافونس واقيز يفكاين ليس هكا اسكامل غير شغلك راح الدواء شاد نفاضي مالك لا تفاض تجيبيك مثلا الدوار كيتشيني يسيزوزو حتسبي مدان او خدم على الخدمه حتسبي مدان اش داوي وكا ايش هذا من بعد سمتي اش هاد ربحه حاشا هي ولا كي تقابل لنا يبدا ما كان كاين عيبات والله ما قلت نتقابلها ما يسعر يونا النيفو ان سي في مقر ما قول راسي الطابله اما هكا كان والله راك انا غوران كاين والله يغرض عيبود يغرض مليح ماشي انا ماشي راسي قابله ماشي دار موردي ساعه صار تاكل هذا صار ويا سيدي ويكي وانا الطابله سيدي قابل يا ناس يناقش يا ناس بزمرات فاهمة يسا وارث انا ديال الدار يسا الجواب مليح مسارقه كي ديال اسفرو فهم اسفروني نظرت الفهم تفهم اسفرو مين سيما ما ماشي هكا وانا داوين من الذي بقاسنش يا راح ماشي هكا ثاني ميسيوني كتينا تهضر بجياسكا زرعي راك سير رقم موشيك راك سير رقم هكا الحمد لله الحمد لله بخير وراك ما راك تصوض هذا شي عرفتي هاي اوكي هاي اوكي ميرسي داكور صحيح دونك كيكين Azul عمي أنا عسلامة يسمى ربي عدمو صافا الحمد لله نواكلين هاي ديفرونس سعيد لا سلامة سعيد صافا يسمى ربي عدمو الحمد لله يكون صافا خلاص مونو اوديسي الحمد لله ميزور واسع كيف اوديسي سما الدنيا يوتاو بحال شي طاح معليش هكا عندنا داكي كيف انت تروح الى وين ديالك وي صافي il faut faire avec. Non, c'est ça, comme ça. Donner ses compétences. Avec des chérats d'hiver, c'est qui voilà, j'ai été interpellé par un astronaute parce que j'étais basé à la radio à Guinée, c'est là. Mais après, j'ai compris les intervenants, donc M. Kinish Moussouné, donc il a mal parlé à Delmouloud. Donc, voilà qu'il y a des dernières choses d'amour dans des pays qui se respectent. Ce qu'on appelle l'état de droit.
les radios, la presse, tout, ils sont régis par des lois. Par exemple, la guerre française, un fondement de la démocratie française, et là, ce qu'on appelle la loi du 29 juillet 1881, qui régit la liberté de la presse et de parole. Il y a un ensemble de lois qui régissent les listes. Ils sont définis par un net. C'est-à-dire deux éléments très, très importants qui sont l'injure et la diffamation. Donc, qui sont carrément passibles du pénal. Une amende de 73 000 euros. Quand tu t'adresses à l'Morioué, à cette radio, c'est-à-dire avec la présence de tout le monde, les ondes sur et tout. L'injure privée, c'est l'injure publique. L'injure publique, donc public, à la radio, à devant les gens, à ma journal, donc c'est du pénal, carrément du pénal. La diffamation, c'est encore pire. Quand tu diffames, tu vas accuser quelqu'un de quelque chose, les preuves. Quand tu accuses quelqu'un, c'est un grand délit. On des pieds démocratiques. Tu l'as matérialisé, tu l'as battu dans le juge, c'est comme si tu es passible de justice. Tu es complice, et la complicité, ça fait pas, c'est un délit. Comme le droit, c'est des débats, il est rapide. المولود امر عند تقدر الدنيا الكازون اللي بلاد يروح على الراديو ملي كتخدم لا طابي روج بلاد سميك لافال بلي كيروح على الراديو نيا بحال ما عندنا ناس هذيك ناس سونوم دافير كيفا ناس نيغوسي كيفا ناس يتو ماشي بعض العيره باسكو ديال المولود سي une éminence. Si quelqu'un c'est un dragon, monsieur, il fait des GSK, il fait des mimiques, moi je le connais. أما الهضوري سما ساجيس كاين ما مسكولش. Donc c'est guinéen. ما دير روحنا موسوني. Il a fait un bon passage avec Casca. Il a été payé. خلاص. ما دير روح بالليك. Il va atteindre un monument comme Del Mouloud. Moi je lui dis, il a touché à tous les supporters. Comme s'il a Del Mouloud, c'est une représentation morale de la GSK. C'est une icône, c'est un symbole. C'est un symbole de mémoire, c'est un symbole. On doit le respecter. GSK, il y a un très grand problème avec GSK. RS Boussan, depuis l'avènement de l'aile, RS Boussan, il n'y a pas de on n'a pas défini les rôles. L'organigramme de la GSK, donc il n'est pas lisible, il n'est pas un attitude. Qui fait qui à la GSK? Del Mouloud, il était porte-parole. On le voit, le président de la GSK usurper la fonction de porte-parole depuis l'année passée. C'est ça le problème, le fond du débat. Parce que la GSK, on connaît la GSK, je ne vois pas la GSK. On le verra de temps en temps un titre. On le verra le mécanisme. On va les rails, c'est-à-dire au Khamis. La GSK, j'ai le plaisir de vous appeler pour intervenir. La GSK, c'est une institution. La GSK, c'est un bergazine et Del Mouloud, il n'a fait. الناس باللي كنساهم حتى يمس بلا فور بيون الصين كاين لا جي اس كي دير بان اي لا جي اس كي ميمو il fut un temps ماشي ديال الفوتبولور كيتربي ديال كازن تربي ديال كازن خدمنا لعبنا بالون يرنو سكرن تواشول تنسن يرنو ils apportent pour la société اما الى ساجيس اما الى هضور اما يقول الناس الاستقامه ديال الناس la bonne guidance, c'est comme ça. Donc il faut respecter ce monsieur. Moi je dis à Milal, moi je lance un appel à Milal. Elle réussit avant que ce soit trop tard. Del Mouloud, parce que Del Mouloud c'est GSK. C'est lui la GSK, Del Mouloud. Del Mouloud يحمل هذه الهضره الناس تقديمي. تقديمينا دام واحد ça fait partie de l'histoire.
et ça ouvre les yeux, et ça ouvre des perspectives pour les jeunes, pour la nouvelle jeunesse. Autrement, c'est une autre histoire. GSK. GSK, c'est pas un club de football. GSK, c'est autre chose. C'est plus que ça. Plus que ça. Donc, moi, je pense à la direction de la GSK. Avant que ça soit trop tard, dans le Mouloud, on était cadran. Parce que dans le Mouloud, c'est sur la chaîne nationale qui est respectée. D'ailleurs, elle est respectée. Donc, la GSK, la nouvelle direction, sur rail. D'abord, ils vont faire initier un travail, la définition des tâches de chacun. Chacun doit faire son travail. Chacun. Justement, voilà. المولود النتيجة il va revoir ملالو السنة كيني والسنة كي ولا شت ملال وقيلا ذاكيني عطاني l'Allemagne et je vais le revoir pour clarifier les choses puisque شحال تورا يخدم bénévole قارنا يتساوي مليان يتساوي هكا il تورا il faut clarifier c'est-à-dire ماذا يخدم لا جي اس كا c'est-à-dire pour qu'il joue son rôle pleinement il lui faut un poste fixe هذه يوقف وتيسند il lui faut un salaire dernier parce que tout travail mérite salaire c'est clair. يعطيك الصحة ميمو ملال يروح il a participé à la sauvegarde de la GSK. Delmouloud est avec en étant une autorité morale de la GSK, donc il a sauvé la GSK. ما راه تروح تنفيستي ميم واحد انا سيكو تورا نكون استادير نكون خاطرك يفو با ناترون برو الا قلع العباد فاش درنا باللي لانفورماسيون سي ان بوفوار l'information c'est un pouvoir يتموري يربحون l'information c'est un pouvoir dans tous les domaines tu peux éduquer les gens tu peux informer les gens tu peux faire des projets avec les gens tu peux avancer avec les gens tu peux faire face, c'est-à-dire donc anticiper des problèmes, résoudre des problèmes, c'est-à-dire parce que chaque équipe il a l'adversité, chaque domaine a ses adversaires. Mais c'est-à-dire en faisant de la bonne information, les gens ils savent tout, ils vont pas polémiquer, ils vont pas parler, ils vont pas naviguer. Donc c'est-à-dire GSK Delmouloud, il est indien, enfin, il est indien. Il était porte-parole, il y a eu beaucoup de dérives sur le plan d'information. Il a peut-être, mais il y a eu des dérives sur le plan d'information. Il y a un dépassement, il y a usurpation de rôle. Il a pris la fonction de Delmouloud, il parle mal, malheureusement. Et non, je vais dire un petit point, après je vais laisser la parole d'abord. كل يجيكني ثمور القبيله ما عندنا بالراح مور تخوالي شاك فيلاج كابيل لا عرضيا لا يحكم لا عرضيا مالكينين اللهم صل على رسول الله لا يتمسك يعني مريم زانون يتدار اما الصديق سي ان بروبليم ماذا بروبليم فاميتو اما ديونا يروح يصدق الا يصدق باغ يتدار انا مسخرنا les paroles partent mais les faits restent روح حد يعطي صحه يدير ترى ما صديقي دي صدقه جي اس كا اسي بارك ربي يعطي صحه هذا كريدي اللي خدمي جي اس كا تخلص ما l'investissement ما c'est l'investissement il est soumis quand tu veux investir dans une entreprise il est soumis au gain ou à la perte. Il faut que la GNF, il faut que la GSK, il faut que les perspectives soient éclaircies. Il faut qu'on passe à un organigramme. Il faut qu'il y ait tu ne peux pas travailler. Une équipe comme la GSK, mais il n'y a pas un organigramme bien défini. Chacun assume son rôle. Jamais on aura un affaire. Jamais on va avancer. Jamais on va aller loin. الحمد لله ميرسي على بروشين ان شاء الله بليزير السعيد على خير فوالا السعيد الكريم
الو 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 العسلامة. مساء الخير مسيو. مساء الخير العسلامة. انت الو الو وي انت غادي تسولن. الو ناعمة ناعمة العسلامة ناعمة. نسمع. انسى تسولن انسى سمحي تسولن. سمحي غدا المون كاين اللي بغا يدير نفسي ولا كان روح هو تصوت ورا. بغا سيني غير لا ديريكسيون كي لا جيسكا تي كدوا بيو كوتي وتروح ويا لا دي بلاطو وي كاين من دي ادخل من الشغل اللي نستنوه هضرنا لا طاس وي كشي لو سول ميساج كو جو دوا ادريسا توت لا ديريكسيون لا جيسكا. إن كوني معليش تساعد نشي تعورنا أنا خطأ معليش. نعم إن كوني معليش بغا دير رانا دامو تصل الغاشية يكشمني ما ننسن يدي سوالن يكشمني ما ننسن دقريني ثني خضان وي وي خاطر بغانا كود غان لي زونطرينور بغانا كود لي ريسبونسابل تا كل يوم د الشغليت وي ما يلي نقنص ما يلي بنادم يربح عندنا كينس ما يلي يخسر يونس يدسي هكا هذا بغا دينا في عيبود مولود عيبود سي ان انسيان جوار il a beaucoup donné à la GSK donc il devait pas partir à le platonner. Oui يغلط. Voilà. Et le linge sale il se lave en famille. Absolument. D'accord. Oui. Moussouni, c'est un joueur qui a donné la GSK. Oui. Il a قد يسعى القدر il va respecter quand même ses aînés. Absolument. غلا هذا دونك إلا قال نفاه دينيغ قالك حمل الجياسكا إلا قال مليلا أفوس البفوس أم السيبورتر أم الديريجون أم لي جون يحمل الجياسكا سيلفاين غادي يتساوان جياسكا وتسبقينا راه ما ننسن دونك يوك ويكين سي اون فامي دو لا جياسكا les anciens joueurs derniers tout le monde الكل مي كي نخدم انا كي ماشي ريني يقلهاني لا جياسكا باسكو لا جياسكا ماشي كندير الفوتبول سي ان سيمبول تلسناك مدان ديك انت ليسوك ديك اي ركازه فم الطوسه فم غافير كلي اتسقسي طمغات حتى نحمل لا جياسكا كيف مي كي كتولي ختورا عقلا غنتميو تشابو غيرانا بصح مرات رانا كاين سيره واسمه ها انت تشابو غيرانا البويره شنو الا قال والله ما يلا دونك الا قا بدنا نفهمن خاطر صورة زيك مشى تقرا زيك قبايلي يسعى في الركزه يسعى النيف مي ثورة تروح ستير الركزه نينسي روح النيف نينسي انا زيك قبايلي اللي يهضر على طاس يهضر شويط يخدم طاس وما يهضرش مي غالا ما يهضرش شويطوح تاخذ الصواب مي شطن اللي غادي يهضر كني يسعى المعنى ولا هذا اما ثورة نهضر طاس ونخدم شمك بصح ولا فوالا جاك لهنا نعيمه ميرسي مي تسولوا صحيح اونفا على خير اصور ازول 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 العسلامة. الو ازول اخر الدموع اخر العسلامة. ايوا لاباس صافا الحمد لله. حسين سي فرنسا. حسين دي فرنسا العسلامة يا حسين صافا ولا لاباس الحمد لله. يكشيني صافا الحمد لله. هاني وديك شي وضو يوثي ياك لو فون ما فرابي لا فيفر ما عشتي يلها تلهاش التحسير ذاك لا فيفر تصدق شويه يوثي وبحري تغير دوله
هادي ورب الشفاء ان شاء الله. صافا ان شاء الله ان شاء الله صافا ان شاء الله. صافا ساكنين كيك صافا. دينا الدموح فاين كي صار ندير البلاطو كي الو وي 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 الو صوالور كي نسلا. زاد انا وذ ذا الكانيون دون تو سا لا راديو تخمم لا بيبليسيتي مانيس وي بصح. ولا سي لا راديو تخمم لا بيبليسيتي مانيس سي فولو سا. مي سي نورمال ديرني. وي سي فري مي جوستومون ذا كي ترى ما ثمول ندموح. C'est un média, il a besoin de. Il a besoin. Oui, ça, mais il y a une façon. Pour faire une publicité, il faut payer. Mais voilà. Mais خمنت في جي اس كا الا قلا راديو كتخلص الصوره الا كتخلص لا جي اس كا. فوالا ترى مهمولا ترى موسوني ترى وتسويلا كويا قاعد يهضرون كيفندي موسوني تورا on peut la juger par exemple le juger c'est juste كاين فين المونك دو ريسبي كي يخمم دار المولود الى قرا مي موسوني في كاد جي اس كا اوسي bien sûr في كاد جي اس كا باسكو لا بلي 2018 ني يروح نتسد رحموني وزري غرام وزارم دوكم كاين في زطافر يخدميت يصوفي لا جي اس كا صح لا بصح تسمح لي كان وزري لو سون الا يون يخدم هذا ميساج التوب شاطين يناد لو سون il n'est pas bien زمر ماذا غيديني ويدي يسلم بالك غورس كان il son il n'est pas bien. Est-ce que le son il est bien? Quelqu'un se le dit bien? Allô? Se le dit bien le son? Excellent, très bien, même parce que j'ai deux portables, j'ai mes deux portables, les écouteurs, ça va sauter impeccable. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit le son il n'est pas bien, je ne sais pas. Donc, apparemment, c'est ça. Tout le monde le signale. Il est bien, on continue. Tu me l'as dit, parce que. Il n'y a pas de problème. Voilà. مثل ترى مسوني خمدنا في كاد جي اس كا مي لو ريسبي سيمون كي يدار المولود وري لا قرا باسكو ولا جوست 3 مينوت كان هكني كاد نض il était agressif avec دار المولود شغل كاد نض كلكي بار يخدم الفايده بوياض يخدم الفايده بوياض نقبلك ما يخرج لنا نطر من الكودس ما الا قراكني باسكو دار المولود ديك انا فاسيني بس تقارض كشيني غتقارض دار تقارض مسيو عيبو الا قتل ذاك الا قتل ذاك افون ما سين ذاك جاك شيني البرومي اللي قد مي بلا ما نقصد القيمه المسؤوليه في كدي جي اس كا بصح فوالا مي مشي ديني ان شاء الله السكنه الغاشي لامبورطون سي وين شتي كواطاس باسكو ديال سي ديفيكولتي باسكو دون تو سا يا كالكين كسان الفايد دون تو سا يا كالكين كسان الفايد دونك لاناليزي نو تساكي فوالا ميم كي ذاك نيا دايون يهضر توتالور داير في كلاس الوقتين دين يهضر il a bien parlé et je pense il a suivi bien une affaire صار نجي اسكا يخمم دارو ريزومي سور تو يهضر زرع والله جي دي زيدات ديني غير نتي نتا il a bien parlé je pense كاولي وارد باسكو انا دار نوزمير غير باسكو اين كوي لقيت الدين غير نتي وني قاعد انا كان سعيد واخيلا سعيد اي فريمون يهضر بيان سي كندا وخالد يساول فوالا يهضر بيان وان شاء الله جي اس كذا تورا بول مومون تنتربح 3-0 تحوج لك كالم ان شاء الله تحوج لك كالم ايه تما حكي ولي وارد كي ديال ربي يشفى ان شاء الله وان شاء الله الدوال ديال جي اس كا ايا او بليزير تنميرتي كي من تساولوا ايا كدمه ايا بقى على خير على خير دونك كي نكمل الصوت يقول يتفاهم مليح الا قرب مليح على الميكرو هكا باش يدير صوتي دونك اصور وين ما تبغى كيما قال سريد نسوي في لي ديبا كومون يدوا فيتر لي ديبا
ويا اسكو دير وين الديبا azul السلامة زاد دموح أنا السلامة كان وكني هذا عاد لي ذاك سيدو بيردس أنا السلامة صافا 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 والله صافا الحمد لله من غير الحمد لله فهمت انت ودي تبا العالي لا سلامك يمك يلا يعني نزال دي باني بون يندر مولو ذوك موسوني يعني والله يعني العرض العام ولا قالت والله كني الو ايه ثورة يعني ثورة ما تسمق ثورة بوند نقرا سيني لي زونسيان جوور سيني لاعب نرجياسكا الو وي كاين سله ايه انا ثورة تصور يعني كني ضوضنا كو خدمنا كو كيرينا كل دي باور معنا ركوت وي لا قرا كمل اولي كنت محسس انا الروتور تمين ديريكت نو اسمح سي صار خطي اشوطي تحبسوا لا كونيكسيون يدير دونك فوالا نضرب اليوم يا بروبليم ليميسيون محمود محمود لا سلامك الزولة دم واحد سعيد امشي تسيري صباح صبا شوية والله صباح الحمد لله كلها الحمد لله سيدي ايش راك ديني غصة شي دينا دم واحد سعيد نكوماسي في كذا نونتر دلمولو ذوك اكس جوار لا جي اس كا كيزما تدفع دم واحد سعيد سوينات لا شونسون لوني سيت مقلات le grand poète algérien kabyle de tous les temps. Oui. إنك أويديك كسوسن ثمن دقيس سنم أويديك سمارن السم ديال القلاب. والله. وي. وي. صدير ويك سمارن كان السم ديال القلاب سي جينيرالمون دي فون جورناليست كي. وي. يعني افوار افيك لو فوتبول. ويك داني قال كان الخير لا جاسكا ايزون دوني بوكو سماون لي جوار كاع فينالمون وغالين هضرنا نون دو جاسكا كي دوما نتايد لا شوي كونتر نايدو سنادين يفو ايفيتي لي بلاطويك دونك ساني راه اوكان سونس يعني ني بور لا جاسكا ني بور لو فوتبول الجيريان وي فهمت تدي ثورة ليميسيون لي لا راديو سي بور كال ريزون ثورة ديالنا ني هضرنا تكنيك وهضرنا ريان دي تو حاشا اينو نرى دونك كان الله فو نندن ولا اي فو ايفيتي لي فو دي باغي مانتونو الحوايج كالكان كي فا ايدي لا جياس كدما تاعي يعني عندنا يعدا كي تايتك ان اكزومبل دما تاعي ان فري enfant de club اسمي مراد اي طاهر lorsqu'il a été lorsqu'il a été نسلا باسكو تكوبي الصوت يشيطوح باش يبغى دينير اي طاهر ناك اكس اي طاهر سميك تي خلاص كلاجياسكا اسكو il a fait une déclaration rien فوالا وكي c'est un vrai club l'enfant de club de تاعي وكيك حمل انا مدمع كارتورا ونستلارا وين صورس فوالا باسكو سي ان فري اونفون دي كلوب دمع تاعي جو في سيت ان اوتر جوور دودان ديك ماناجير لا جي اس كا اسمي استخران ونزوت على كل حال بالك تواصلوا ملاينات مي الى غيان دي باسكو l'amour du club la GSK جميرة دمع تاعي باسكو سي ان اونفون دي كلوب
Voilà. Et sur la demande, il faut éviter. Je lance la direction de la GSK. Il faut se concentrer, c'est-à-dire la meilleure réponse là, c'est les résultats. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sacrifie la demande pour avoir des bons résultats. C'est-à-dire il ne faut pas donner l'occasion باش تهضر في الليل. وقال ولي وين قالوا دموع سعيد واعطيك صحة. ميرسي صحيح صحيح دموع سعيد صحيح. محمود كندا الاول صوت اول الاول مثلا تكمل طونك سلام طونك نعيا لكن قاري التسعه انا ما نعيا طونك سلام تبغى ما تداوي الموال صوت اول شوف هذا الديني سي فري مولود عيبود سوازاليس القداريس سوازاليس موسوني القداريس يعني ولا ريسبكت باش كان يزون ديرابي من ما الفغي ودير ويدي لا كويرسن الو السلام عليكم. دع السلامة تمام. السلام دع السلامة. الله يسلمك. سمير سي فرنسا. سمير دي فرنسا دع السلامة سمير. وي. الدناوي كان كشويه بولا دم واحد ذا وزلان وسي غزي فرا باسكو لا نويدي دي سوالا. دونك كان دينا سيني مسلين خفين يضرونا كجديد دي بايون معنا راه دونك إذا يوم في الغورنا ساقفيلي قرا ديال فافاس ذميس إقراس ميسي فافاس فوثنا إناس فافاس معقل إناس فافاس أمي وثنا إناس ميس فافا عقلنا دونك ناسي الكونترير جو سي با المهم المثاقي يساعد معنا ذا مقرن سبب وثنا الناس بعقلنا فوالا طري بيان عطينا دم واحد الشيء تديونا كذا دونك دم هذاكي اين ضرني ذنا دروس باش كيف كان فوس فوالا دونك دم واحد كاين يشبه ربي ولي قرا باش نفك القيمه الغاشيه ميجاكي بصح ولي قرا كنا رزوغ دي بلاطون سن نورمالمون ساين شان دو تيليفزيون بربر تي في انفرو الامورنا بوكرانا اي بي سا ساريت لا فوالا نساين شان دو تيليفزيون نفانا ديرو واحد ديغر نساعد ايميسيون دير بلوس نساعد دوطر زيميسيون ديرو حمول ذايبود مرحبا ديرو حمل مرحبا ولا منو بوكرانا معليش واش ماذا هذا قدام واحد يموت خدم لاجياس كيسمعون دونك الساقي كاثنتي لكن شي ناس محمد وفي نزرم ذك فريدين غاثو سميض ما رافي دا تجيب حسبها ثم حبيب تسواع فينا كي هذاك القصه فوالا دونك كذا كي ثورة ثاني عندي تقسنا دام واحد وتشرى بلي بالقايده كي نجمع في شي برج منايل يفيد بوحنا شي بالك ذي الوقت ني وريسينا راك بالك الفوتبول كذا شوف موسوني كيف دونك سي دي بتي جوار تاني دبويت خدماس نجياس كيسم ماشي ذني ثني تخدمي يسمي لا جياسكا الا قلت تشونا شغلي دونك ساكي باش دوث دي جياسكا نكوراس نسمح سي صارك قدام ولا مالاس نسمح سي صار يغاضي كان مسيو عيبود مسكين بيسك العبد العادي وريميريتا دير واحد يهضر ذو يدني باسكو يزمر يركب السكر في العيبه ذو معينه دونك هذه اول هذاك بوريان فوالا اوترومون واذا كنا دام واحد يشبه ربي سفوت جوغن وسعنا راه الشغل زكان دي لي راديوني توجور كوش دروات هضرنا فين واثني خضان نورمالمون كل يوم فوالا كل يوم هذه 5 شغلي سي بي سي تو يا دام وحدك قيم في لهنا على خير سلامة دونك كان يبان دراويه سيفرايت بعد كيلك سوا لي جوار لا بيرسوناليتي مان يدي وين
باش كان إلا قدرت ديستانكي ديال الهضرة نديري الوين العالية باسكو ميم ان اونسيان جوار ما إلا أما المسؤولين أما بالقايد أما الوايض أما الوايض ما إلا يسعى دي رومارك سي بروفيدنس وين يعطيك جيسكا ومن غير يسولا جيسكا إلا يسعد توجور الحنا غورس باش اونفير لي ديريجون لان ويد هذه الصفات كيما خاصو تمسفهم راه حتى الديريجون معنا والقرار ديالها ولا في لاجيسكا وهي سوبر فوالا. أزول أمس الخير دامو أمس الخير لا السلامة أم قلت لي عمر سير غاية عمر دير غاية لا السلامة عمر أنا ود نسلم مليح أم كنت سلمة ويا ند سي بون ند لو سون لوديتور نسلاس مليح مليح ماشي نود نسلالها كني سلمت صغيرة نورمالمون سياط ولا كان تفتح الفوليوم من الميكرو نيمي سي فري شوية راجل كان خلاص نتوقع إوا كتسلم داك سلم كتسلم نورمال توري تورا إلي طري بيان لوديتور تري بيان وينك تورا قاعد ميم الصوت ساغ لو روتور ديكوت ذاكيني يتفاد طري بيان دارو سنيني وليد يسلن ما زمر ما غيديني ما إلا الصوتي يتفاد مليح حنا خاطي سي فري افون قال ينقش الطوح مي تورا كاكي il est bon normalement. ودي الا نيدنا غيطوب شاطي هنا لي شات اون ديريكت ما زمر ما غيديني ما الا لو سون يتفغن مليح حنا خاطر هذا السلمول تاع مرا يناد لو سون اي بيان ننداكوي هذا ننداكويس ننداكويس الصوت اللي بارفي دونك تورا كيتشي كمود سلدارا جو سوي ديزولي فوالا داكشي تبغي غطي الدنيا والله ما يتسلاش منك وتسلى راه باسكو تساعد راه بالك الميكرو ينك سان با ولا لا واش لي زوديتور هكذا يساوي نسلا يبقى اثر راجل ايوا كتسلضي داك لازم 5 يبقى يختار سلن دوك الصوت بيان تورا داك الشيء كاين ودي سلنا راه جو سوي ديزولي اصوت غورك داكشي تبغي تغطي الدنيا والله ما يتسلع كدامو سامحي كان داين داكشي تبغي داك تنينيا وهي تسلن الصوت اللي بيان فوالا نمير فوالا دونك نبغي الساعه النص تورا ما الا ولي فان هذا ديالو اول اخلاق ذاكيني مولاش انفك تدويلتنا وقبل كان نفك تدويلتنا بالك دراوي داز مكثيا بلي سنة 23 نوفمبر كيني نغاس بوسنسوت غاف 4 تمديت ديليت مليليت ديال لاجياسكا اوكد لاجياس الصورة دونك كاد لا 11 جورني دونك اديلي اوي كلو داكيني قلنا له منزو نوفمبر تمريلي داكيني ساعتو Bill est suspendu, donc il sera remplacé par Suède. Voilà, donc est-ce que la commission d'homologation des stades, la CAF, نضمع إماءات l'homologation la GSK باش تلعب داك قلنا ومنزو نوفمبر مازال لي ويكرو تكملا تملي يزيد يسدون من بعد جي اس صورة لا دوزيام جورني تروح لا جي اس كتلعب كونتر اليو اس ما لا تريزيام جورني تلعب داكي لا جي اس كونتر اليو ام سي او ومن بعد تلعب الو اسمح لي كان دقيقة هاد فكا ازول اسمح لي كان دقيقة هاد فكا كان سوجي كاين هاد فوالا غورك دونك لا تريزيام جورني لا جي اس كتلعب كونتر لو ام سي او
وي كلو ديغنيو ومن بعد تسرزو لا 14 جورني تسرزو لا جي اس كا برج بواراريج ومن بعد لا 15 جورني تلعب ذاكيني افيك لو بوبليك لا جي اس كا كونتر مكرا فوالا شحال لي سومان تورا يشدها لا جي اس كا تنولي ايما لا ديرنيير جورني الي انا نولي لا جي اس كا ذاك قلنا له منذ نوفمبر الزولان وغادي يسولن العسلامك الزول قدامه هذا شعبان شعبان العسلامك شعبان صافا صباح الحمد لله صباح والله صافا الحمد لله قلا اون اساي يوتاع شويه وحريم من صافا انا هادي فكر بيشفى ان شاء الله جميع دونك كيف تكون دعوه في لانسيدوني ديال رانون طرا ما كاف لانسيدوني خاطي الموجود نبويدا في لي ديبا كيلا قاريلين امكاريلين اسكو انسى خاطر نسيت تشبع ديال الخدمه تشبع الخدمه سياده كشتي طوح دونك والله ولا شطح جدو نروح كندير مودا راديونيا وي كاين دابري مون جوجمون دار المولود اللي تيوبليجا يروح وزاد بك هذه خمس ديبا الموسونه عاشو دار المولود يبارك ليميسيون اللي بدات راديونيا il peut يهضر دار المولود ديجا سميك هذه القبانه كيك شوز كوم سا لا كوزيت واقيه داير يضل باز تسمح وي كان غادا وي دونك دار المولود يروح هادي بون هادي ديمونتاج شغل هادي شغل يهضر صح فامي باسكو الصغار اللي غاشيين هادي يشربوا في بعض يوكا نهضروا في بعض الحاجه كاينين ساسفي با دونك ابري موسونين كاينين بون سي دي زونسيان جوار اون دي ريسبكت دي سينيس موسونين ام دار المولود كان دي جي اسكا ونسنا غاسال كيما نسد دي سينيس باش كاين موسوني صدر الماضينا باسكو الموسوني شغل اللي تي اغريسيف شويه في دار المولود شغل ماشي الهضورات ديالنا طون بلاطو بون دار المولود اوبليجي يزما ديال فامي دامش وضنتي يعني زوج دخل لك كيف فامي دامش المهم يتي اوبليجي يسرفات فوالا يمكن كواشو صدر مع دار المولود الله فاني واقيلا بوزي ناس لا كيستيون دا شو البوست الجهاز كثيره الناس صافي 3 سيمان اللي ابورت بارول وي دي زانفورماسيون اللي في كادينا كما ارتفع وتي سكاره وي يقيم سي مون بوين دو في مي يهضر بالملات وي يديفيني البوستينس يخدم كلش صوت ان شاء الله غادي مسفهمين المهم مسفهم هذا المهم مسفهم هذا اللي يخدم كونفيونس دو بارا شارك تاخر ماشي دي الناس ديالي كيخدم 18 موا فاطون خاطر انا كنت ملاد يشبه ضرب بزاف نغلط سني ديريجون وسين تعجب على حاجه في لي ديكلاراسيون ديال راديو سنين كاينه اش تصح صافي 3 سيمان دابري ملاد انك تستوي غاس ولاش سينيا انا مسفهم كي طاطات وي شغل البروغرام بقي من داخل البروغرام بصح سي مون بوين دو في خطر عيبود اللي انتيليجون يغرا يزرا شغل وزدي تسكر السوجي ملاد روح زار ملاد خويا ما توارد بالليك و 18 موا خمت كي دارك ربي باطل واش تخدم الباطل تولا خطا شكا الا قايسوا على الساليرينس ونخدم لك باطل يسعى الحق يدوموند ديال الساليرينس اي مسفهم ملاد المهم مسفهم رايس لينا دابا النظام خويا خمديني كونفيرنس دو باس اشهر يتاخر باسكو شهور عيبو داكو يتاخر اطاسا يوهمن وي مثلا باسكو لو كونفيونس ان كان يملا لك تطر صعيب بصح كاين تقيم سي مون بوين دو في بعد لي شو اللي كيكون لي بلاطو تسيرين صاري موسوني اللي حق يخدم الى قايد تخلص اخويا تبغى تاكيض موسوني قد يضرب بك موسوني وفانتي دو ديريكسيون كي تاجريت وكيدو فات دونك ملال الدوا شغل فيها ريغولاريزيون peut-être il fait des passes de chacun son tour موسوني خويا تسوق خلصت شبه ضرب موسوني الى قاعد يدور كان جهاز كا ومن بعد نهضر فيها خطيك ما تاكيطون جوستيس خمنا الحاج جهاز كا في كساس طروب وناينات وتي لا كونسيونسي ترونكي دونك مش فاهم ملال الناس يملال خلصيه يدير في التليفون عنوث اخي بروميير كي يخلص يروح موسوني يروح ملال ورثي تستاكيس عيبود ورثي تستاكيس فلان
ابسوليومون لا ولا فوالا هذه يقيم وكيد رايو فالميرتي كدا واحد الجويه هاد السول يرحمو ميرسي بوكو بالسول بسلامة نعم دونك كاين شاونيني تكمل ما إلا ويفان السيول أخراغ داكيني صواد غورون مازال جمال قيمة كاينين أنا ماد 11 كيض عندها مثلا هذا السيولم هذا داوم تكمل كان كرا يسالن سيا يفا ديون وسالي تمدي ثاكيني تساوي لي ريزو سوسيو سي كونفيرمي على كل حال سبا خاص نبودي لي ريزو سوسيو نساوي يسالن يصحن تسدرت أزمور ومريم كنت تضرب تربح إلي ندير le premier prix, la 16e édition de village le plus propre, et ben, à Sakini, dans le cadre, le prix le village Ouzmourou Merioum, بويد un tracteur, il s'est رخدمن طولنا تظلنا environnement, donc بويد وغند un tracteur dans le cadre du prix, خاطر le prix de tout le monde, un village de prix, il y a un pourcentage pour l'environnement. Voilà. Là où des سوانا سياكيني خاص يعني on a des difficultés باش نساعدو مي معليش نسيي هذا نطفى المواكين n'arrive pas. Allô? Non. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. لا أشوفك. ها. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Là, chaud. Yugi. Non, ça ne colle pas. بلوكي الرينا عاودت باسكو هو اللي عندي سوي ديزولي ولا شوف مودي سوالن هو اللي عندي دونك فوالا نعاون تدرت مور مريم تاخذ التراكتور نطرقبو التراكتور ان شاء الله تربح فلاس كادنا ويدي راني يفضيون وسالي يسخلع داكين تيزوجو لان واحد 5800 لي دوسي دونفون يسعن خصن ذي العقل نو ماشي خصن العقل سعن دي تروبل بسيكاتريك دونك ولنا 40% سعن دي سيني دوتيزم لوتيزم دونك في تمقرن تزل 2000 براش مشطح دونك يسعنا بروبليم دوتيزم ذاكينين ديال الولايه نتيزوزو كتضرب تروي يبدا تسميض امرت الفغين فاند كان دي كونساي كومون امكري قبل يون الحاله ونسميض كاينين سورتو اللي ساعات كرياس الى قد فيريفيين لي بنو وذات التكروس لو ليكيد دو رفرواديسمون ديرني سي فواتي في الدل لو ليكيد دو لاف كلاس ديرني الى قيونا يقوم بشكل وتكونجلا لما يقوى وسميض مليح هذه كونجلي ومن بعد سي بروبليم بور الفيكول فوالا اين نظن بتيت انفورماسيون كان بالك كان فاكيس ذاك اللي تيجوزو l'euro est 190 dinars. 1 euro, c'est 190 dinars.
فوالا لا بورس الوول ستريت نتيزيو زوج قارد لورو 190 دينار وكان نبغض ارتقالو تدويلتنا نرجع هاد السيول متساوي معنا ونشوف شو البروبليم يلان يفينا هاد السيول سان باس با دونك هكاكي نبغض ارتقالك تدويلتنا وليني جا كون ندير خير لهنا كون ندمي لينا ويليني ديسدون ما يبغى ربي ازكى ما يبغى ربي مونا عيارة ميكساو بحرية كينيو ما إلا ديرني يا دو لانفورماسيون أدنوال افيك بليزير يدون ودناوي تدويلتنا لكن نولف أدناوي أو ناس كانوا نروكوموندي مثلا ما تسواليم اون فيديو بيونو لعابة قديم لاجياسكا مس بركاني عبد النور سي ان اوسيان غارديان دو بوت لاجياسكا نخدم سيد الملالي سيد وخا منصف لاجياسكا نستقسات غا في الزيك تورا هذا شو كويس تلعب في الزيك تورا تولي بلا فيديو يا كيني البنات اودي سوالا سنسل الو 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 العسلامة العسلامة زوج اللوان الزول العسلامة الوادي سوالا الياس انوا الياس الياس العسلامة الياس سوالا الياس دو الجي العسلامة الياس صافا العسلامة نوان امك تسيلي لاباس الحمد لله يكون وين صافا الحمد لله اقلا يمكن كان دراف je fais justifier mon intervention sur je suis entre Iboud et Moussouni. J'ai suivi beaucoup d'intervenants. Oui. Ce que je n'ai, comment dirais-je, je ne suis pas d'accord avec certains et je suis d'accord avec d'autres. Oui. La GSK, c'est un grand club. Oui. La GSK, le club le plus titré d'Algérie. La GSK, ce n'est pas un club de scandale. La GSK, c'est un club propre. Normalement. Donc, nous, les supporters, on ne doit pas être avec ni Moussouni, ni Iboud. Nous, on est avec la GSK. Absolument. Nous, on espérait mieux que Moussouni et Iboud ne se chamaillent pas comme ça dans un plateau de TV ou dans une radio. Oui. Et on doit élever un peu le niveau. Car la GSK mérite mieux. Iboud a donné beaucoup à la GSK. Iboud, grâce à Iboud, que nous, les supporters, on aime la GSK. Oui. Moussouni a donné à la GSK. Elle a donné des championnats et 2 Coupes d'Afrique. Absolument. On lui doit un peu de respect. Donc, nous, notre travail en tant que supporter, on doit faire pour réconcilier les 2 personnes car ils ont donné une bonne image. Ils ont donné la joie aux supporters de la GSK. Nous, on n'est pas contre, on n'est pas comme les autres clubs. Nous, la GSK, c'est une famille. Nous, à la GSK, c'est une famille. La GSK, مقرصة في عبود مقرصة في موسوني مقرصة في النغيق. إلا كنو le lâche le lynçage se lave en famille. Oui. Donc, Iboud et Moussouni, c'est des gens qui aiment la GSK. Oui. Et ils n'ont pas été d'accord sur un plateau. Ça arrive. Oui. Mais on ne peut pas dire que Iboud n'aime pas la GSK, Iboud c'est un opportuniste. Oui. Et on n'a pas aussi le droit de dire que Moussouni est un opportuniste. ولا مبدل ديجا بوي راسن مبدل لكن voilà. Alors que ce que j'étais vraiment choqué, ce que ces 2 personnes, il aurait dû, c'est eux qui vont donner l'image à nos jeunes supporters de la GSK. Absolument. Je suis jeune, je suis un supporter jeune, j'aurais aimé que ces gens Iboud et Moussouni, c'est eux qui vont me donner une bonne image. Absolument. Alors, c'est pas normal
qu'un supporter, c'est lui qui donne des conseils à des grands gens, à des grands messieurs, soi-disant. Oui. Le supporter, certains de la tribune, et il paye son ticket, il supporte la GSK, point barre. Le supporter n'a le supporter il des leçons à des gens qui ont fait l'histoire de la GSK. C'est ça qui me rend triste. Car Aiboud, qu'on le veuille ou pas, il fait partie de l'histoire de la GSK. Il a tout donné pour le club. Moussouni, personne ne peut lui enlever que ce Moussouni, il a gagné 2 Coupes d'Afrique avec la GSK. Absolument. On ne doit pas les stigmatiser. Mais aussi, eux, ils doivent donner une bonne image de la GSK. Moi, je ne pardonne pas lorsqu'un enfant du club salisse l'image de la GSK. Malgré il a tout ce qu'il a donné, mais j'aime pas qu'un supporter, معليش. Mais un ancien dirigeant ou bien un ancien joueur, il n'a pas le droit, quel que soit Aiboud, quel que soit Mellal, quel que soit Moussouni, quel que soit Hnachi, personne n'a le droit de salir l'image de la GSK, car la GSK a été créée par des gens propres. Et personne n'a le droit. Revenons à la gestion de Cherif Mellal. Cherif Mellal, lorsqu'il était dans l'opposition, il a critiqué tout le monde. Il faut dire les 4 vérités. Il a critiqué tout le monde. Il a dit que moi, je veux ouvrir le capital. Moi, je veux faire un centre de formation. Moi, je veux faire un bazar. Moi, je veux faire cela et cela. Maintenant, il t'offre la GSK, il n'a pas fait ce que Mellal a promis. Il ne l'a pas fait. Avec lui, il n'est que Blikini ou Tawigara Ben Youssef. Parce qu'il a des parados, ou Tawigara qui est les joueurs qui sont pas de grands noms. Il n'est qu'avec moi d'avoir des grands noms, d'avoir les Chinihi, d'avoir les Matmour, d'avoir les Ziani. C'est pour ça que les gens lui ont facilité à la GSK. Lukan, il a changé tellement son discours que j'étais pas d'accord avec lui. Après les 6 mois, je n'étais pas d'accord parce que j'ai dit qu'il n'a pas de recruter de grands joueurs. Parce que c'est toi qui a promis. Si le cas ضد باللي ذي الوقت ضد باللي كاينين ادور لي جن ادور دي joueurs chômeurs. Alors que le CSA ne lui donne pas les clés de la GSK. Le CSA lui a donné les clés de la GSK car il a dit avec moi la GSK recrute des grands noms. À l'époque de Mohamed Cherif Hnachi, la GSK ne recrutait pas des grands noms. Elle ne recrute que des joueurs chômeurs. Il libère les bons joueurs. Maintenant, on est à la même méthode. Alors pourquoi on a tout fait pour que Hnachi parte? On a tout fait pour que Hnachi parte parce que Hnachi, il déclare qu'il n'y a pas de grands joueurs et c'est moi qui va recruter des joueurs. Et nous, le discours, on voulait un autre discours. معليش j'ai critiqué Cherif Mellal, je lui ai fait pas confiance. Il a recruté des joueurs lorsqu'il était Karim Douda manager général. Il a recruté les joueurs. Laissez-moi اتولم بلي ساغ الحق اشو خدمه لو ريتريتمون يخدمه غويرد بن خليفه الزعر يطو بن الجيه ويقاتني بلوتو يطو سعد رضواني فرحاني. On lui a donné raison à Cherif Mellal. Qu'on le veuille pas, moi, j'ai critiqué Cherif Mellal. Car il a libéré 15, mais le temps, j'ai critiqué la venue de Dumas aussi. J'ai critiqué le recrutement de Dumas parce que j'ai dit qu'il n'a pas un bon CV et tout cela. Mais le temps a donné raison à Cherif Mellal. Le temps a donné raison à Cherif Mellal. Mellal, il a fait une bonne équipe. L'équipe a pratiqué du beau football, un coach exceptionnel et tout. Mais au lieu de continuer sur la lancée, pourquoi a-t-on changé l'objectif du club? L'équipe a pratiqué du beau football.
L'équipe avait de bons joueurs. L'équipe n'avait pas de problème. Des joueurs jeunes de bonne famille. Au lieu de continuer sur la lancée, on a tout changé. Après, déjà la saison dernière, nous connaissons le titre, le supporter, il a accepté de ne pas jouer sur le titre. Car le supporter, il croyait du projet de Cherif Mellen. Il croyait les supporters, les supporters, ils ont applaudi les joueurs, oui ou non? Oui. Ils ont applaudi parce que, car les supporters, on est en période de restriction du club, le projet c'est après 3 ans, c'est vrai. C'est pour ça que le supporter était exemplaire pendant toute la saison, parce qu'il croyait au projet. Mais après, lorsque toi, tu jettes des joueurs comme Ben Khalifa, tu as fait tout pour ne pas le recruter. Tu as vendu ce type pour un concurrent direct. Non, mais Slido راجل تمعيك سليضه سعيبود شي سينا الناس زدشي حسن زدشي ناس اما تفقد 20 مليار وتسكاره شي زبان à cause de qui et à cause de تورن تقلب à cause de qui mais l'évidence elle est là tout à cause de qui il y a des tu l'as une vidéo sur Facebook عنده يناد باللي بن خليفه سي با ان بون جوار يلعب لاتيران سي تورا مي l'essentiel il y a eu un contact officiel pour le maintenir الى جيسكا حسن شي يوي ناس 20 مليار وانت تسكر معليش يوي وانا مكاني سيغيروا ديالها فهمت اسمع lorsqu'on parle tactique et on parle techniquement, ce qu'ils ont passé, c'était soit les erreurs que Cherif Mellen a commis. سمحي السكيني c'est pas le sujet. Le sujet نهضر في le débat quel est le meilleur débat à organiser. خاطئ اسمحي de ces erreurs que le débat a été entre Aïboud et Moussouni. C'est à cause de ces... Non, mais Touran, Assakini, d'ailleurs, on est presque en fin d'émission, c'est pas le bilan de Cherif Mellen, c'est pas le sujet, pas Assakini. Alors, le titre, à quoi doivent servir les débats? Je me suis trompé un petit peu d'hénin. À quoi doivent servir les débats, les émissions? Voilà, le titre. L'émission ne peut de l'exemple, le débat de Joe Radio qui a dérapé. C'est tout. Voilà. Pour le débat de Aïboud et Moussouni, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci beaucoup pour le live et pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. Chaque fois on choisit un thème, on le fait. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part et merci à tous les éditeurs de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, كي نبغى دار تقارة التدويل شبيط ربي غتسنى 22h55 داير كاو ضراو كنقاروي معاك azul دامون صالح سي مونريال لا السلامة كان هو صالح سي مونريال لا السلامة كان صالح صافا يكون يغوارا اخلاق الحمد لله اخلاق جوست افون لو غونغ عيد سيولها نعم juste avant le gong. Ah oui, là, مازال 4 minutes. Mais on peut dépasser, il n'y a pas de problème. هضره في إيماني. Voilà. صحيت. سيدي والله الراود جنرا أين راتني لي زانترفونون يجين فريمون سي لي غاس نعطيك اتونسيون سلمي تهضر نق
C'est vraiment un débat de qualité. Hier, surtout, il a parlé un peu de droit et tout ça. Surtout, il y a un autre visuel et tout. Vraiment, il y a des choses bien sûr. Grossièrement, mais il a vraiment donné la loi des Français et la loi algérienne en gros la législation française. Absolument. Quant au débat télévisé, les échanges médiatiques, l'émission Ninja Radio, Aiboud, il devait intervenir. Parce qu'il a reçu des accusations et il avait le droit de réponse. Il avec des preuves. D'ailleurs, c'est un certain supporter. Bon, supporter, c'est des gestionnaires de page Facebook ou ce n'est pas des supporters. Un certain site il l'avait accusé. Aiboud, il se vote avec des preuves. À l'appui, il avait des preuves contre lui, des rohara. Comme quoi il avait des empêchements, donc il avait peur d'affronter Aiboud. Il n'a aucune preuve. Alors qu'Aiboud, il avait des preuves. Donc c'est pour ça qu'il a Saadé, il s'est demandé des excuses. Il a pu venir à l'émission et demander des excuses. C'est un. La raison, c'est qu'il devait répondre aux accusations parce qu'il يسهل الفاظ mais الفاظ يواطن عيبود الى constitution في بشكل يخدم اسمي مانيس لي فين تيهضر بشكل تشوف الفاظ يسهل دونك انت يدير راسها après à Moussouni fallait pas faire ça des plateaux. Les plateaux, ils cherchent des audiences, donc ils cherchent à piéger les gens. D'ailleurs, il y a des deux émissions à terme. C'était un guet-apens et la caméra. Si je ne sais pas la communication haute, donc il n'est pas venu, heureusement. Le différent qu'il a ils ont avec les faire de linge en plein public. D'ailleurs, Moussouni il a perdu un peu d'estime au niveau des supporters. Bien sûr. Il a juste baissé l'estime. Alors qu'il y a tout qui est donc voilà, à mon avis, il faut. Aiboud, c'est le porte-parole. Il y a 3 semaines. Il ne faut pas faire ça. Alors qu'il y a un porte-parole, il a un rôle. Ce n'est pas à l'âge de faire des plateaux et de parler. Il y a Aiboud, Aiboud, c'est parce qu'il a travaillé. Son salaire, c'est pas chaque travail. بعد شحال دوني كيسيون مي طبعا ولا جا ان ستاتيو ils sont un contrat ils sont un salaire ça il a comme une hiérarchie une hiérarchie j'ai la question entreprise sportive il a quand même la hiérarchie l'organigramme il est bien défini c'est pas normal on parle un organigramme il faut vraiment le faire. Il faut qu'il se ressaisisse. Parce que c'est un grand moins pour la GIA. À mon avis. Et puis, il faut dire, pas né de la première étape. Écoute, on analyse moi gratuitement, en quelque sorte, c'est pas. يتفاض صوتك ديريت يتفاض صوتك ديريت لا كونيكسيون هنا ديريت
سمحي يعني غاك عاد صوتك فوالا تولا تبعد ضعني في الميكرو كي نسل راه مليح تسوى نقدر نفهم راه داكور ناك جوست فينير ناك écoute il est pas né de la première étoile il travaille sur oui donc il a travaillé 18 mois gratuitement c'est vrai et il n'aurait pas dû à mon avis mais on le sait Bliaïboud est un peu le bras droit de bras sportif il avait accompagné s'il vous plaît وشمال لي سوبوزيسيون تقولنا تاكل ترى ما تساعدكش حاجه خاطر لي سوبوزيسيون pas de problème انت ولا تنسيو il faut pas وتساوى لا ما باش تساوى دي سوبوزيسيون كي نيكزيست با تساوى لا vous êtes libre يا با بروبليم وتساوى لا السيد وتساوى لا voilà mais c'est des choses qui n'existent pas peut-être on croit هذا الدنيا كاوي هنا ضرب هنا نو خطأ يا نهضر الهضور يوزنن يا وتنهضر راه سي تو نكي شوي كوم سا ترى je vais pas vous offrir l'occasion الدنيا اي كيعجبن سرحيتي الله يسهل فوالا désolé il faut لا ماشي ونديرو حنا بزاع كنسر حد كان ثقمه ستن كرويه بون وراسك تنمير تنون ميدخم مر ثورة يدنا ونيني دم لي لاسكا ما يبغى ربي ما تبغى ماذا ديكين هذا شو اللي ريغليسون كلا توري نهضر في الديبا إلا مرد نوي هو إلا قتنوزن إلا قد يلي الصحة دينا هادي روح يون هادي تساوي نامبورت كوا وكي براتيكمون إلي تون تران دو ديفوندر لا تيز ني حتى يعيبون يتخلص يتربى بيتسيتيرا سي سكو فو دير وكيني راحو هذا شو التمسخيرة كيني دونك نو سي نهضر لو ميور ديبا مثلا الديبا نخدم هكا نخدم ليميسيون كيني مولاش ربح كيني ذاكيني ليميسيون كيني خدمات à l'origine pour l'information pour donner de l'information c'est un support supplémentaire il est vidéo يتخدمها في السنة خدمها ليميسيون كيني pour vous permettre de vous exprimer mais ماشي باش يكون اين يسلم الكوفرينا قلنا تدير واحد يدير تنقر ذاك نو خطيب يا خنا الدار اين يصحن اين يوزنن اول عليهم نسمع هكا تسوى عين يوني في بتي ديراباج هكا ولا صفير نقراس معليش مي نو هكا نقالوا يا كي ندي السولن جو ديزولي سي با كوم سا هي المراكي دينيون او بدي نحبس سو موديراتور كاين ما كاين وكي نساوى لا راه جو نوبليج بيرسون هادي السيول كاين وين فانا هاديك مرحبا يستقلي هذا موني فانا راه يخم هادي السيولنا غادي يولي ليميسيون الى ليبر هادي الصابي داروا حال وين نظن جو ريسبكت تو الموند مي كوم ريسبكت كاين اي تيديني هكذا كاين مولاش هكا كي نساوى لا نساوى الله راه كاش مي هو يضح من ليميسيون هاد السيولن c'est comme ça. Ceux qui veulent respecter les règles éthiques qu'on a mises pour l'émission à Kenya, je suis sûr ils ne sont jamais gênés. Je ne les ai jamais gênés. تشجعت نقارن دين أين ولا ميض الصواب ما يونا ذي السروات ماشي ذا السروات هذا كينيا نكوتي كي غير سروات نمبورت كوا غجرح عيون هذوك معيون ونتخدم انا تيكيني فوالا ضراو كي سوالنا نقارو هذا فكي السماعات الزول الو الو وي لا سلامة مساء الخير امس الخير لا سلامة انا وقعت حسب الميسيون غير تورا دا تفاكي داشي تبغي تديني غيول كانت
إذا من هنا في البروبليم هذيك اللي هضرنا فيها. لكن بون سي با لابيتيود واش انا دي جامي سور لون مي هو كان تنفينير باسكو يا دو لا مال خلانا بعدا نفاضو. مي بور اون فوا سانسيرمون بور اون فوا اش يشوف لي جهازك صافي واحد. وي صافي واحد ديزون هاكي انت تشوف لي جهازك. Oui. Moi, je trouve qu'il est en train de faire le travail correctement. Oui. Pourquoi on lui utilise des problèmes, à dire on parle, vraiment c'est dommage pour la chef. Il ne mérite pas tout ça. Bien sûr que c'est dommage. C'est malheureusement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Saoud. Allez, bonne nuit. Salam. ميرسي تنميرتي اول دونك ونيا كان جاكم ندير خير لهنا تونا اون با اريتي سي با لا بين تسيولم اون با اريتي ليميسيون با ساريتي دون سكوند ديزاكتيف الفايبر دونك كنت مرمى تسيولم كيجي دونك يسوي لينا هسا كيفو مازال هسكا ما تبغى مالا ديكيم مرحبا يسون فوالا سي تو سكو جي ادير وني تنميرت المهم ديكام يدنا مازال هسكا مازال سلاسكا تونا اين فينا الشغل اون سكوريج ياك لي زامبيستيك كي نشونج با مي dernier les gens ils doivent accepter quelques règles de fonctionnement de l'émission un modérateur il a son rôle ce qui n'a pas sur un sujet, c'est pas pour faire le bilan de Chérif Mellel, de quelqu'un d'autre. C'est de Nadal, il doit s'organiser. Et les chaînes de télévision, est-ce que ici, il doit y être mieux? Voilà, c'est ça la question. On a essayé d'y répondre. Là où il était saoulé, là où il était bon. خاصنا نفهم hors sujet تسويعين, mais c'est dans إلى الصلاح. parce que الحوايج العالي يدربوا. تنمير ون ونيني جاكم ندير خير لنا وكون يدملي لا ازكى ما يبغى ربي ارتفال